ꯁꯗꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯐꯨꯕꯂꯥ ꯃꯅꯤꯡ ꯁꯨꯅꯨ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯅꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯆꯤꯟꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯪꯀꯔ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯝꯕꯟ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस तोंगान मफमसिंगदगी यामलबा नोंगमई मारू बोम अतई खुसु खुलाइसिंग बुलेट प्रूफ बेस्ट खाकी फुरिटना चिंगबा पोटलम कया फगटख्रे। तरामनुक सरे हौजिक नुंगथलगी नॉर्थ विंडो की पाव अरिबम रेशमाना पिजरे। ꯆꯤꯟꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯣ नार्को टेररिस्ट सिंगना मे अहुमदगी मैते की मथक्ता चथरखिबा मी हाटपा मी फारगा मंगहनखिबा युम मै थाबा लूट तौबा नुपी की इकाई खुमनबा मंगहनबगी लान था तरुक फरकदौरबा मतमसिदा मरक मरकता नोमै काबलगी अदुबो पाक काबक्त्रे हाइना खनरिङै तालकसिदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनिंग थंगबा सरुक चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट का ताइनबा चिंगसांग परेंगी 𝐂𝐿 अमदे रिजर्व फॉरेस्ट की मनुंग ओइगदबा एरिया सिंगदा कुकी-जो टेररिस्ट सिंगना अंडरग्राउंड बंकर सिंग साधुना लान की थौरंग तौबा अयाम्बा लोइसिनख्रे। अखोई की बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की करेस्पोंडेंट सोमानंदना थारकपा पाव अमगी मतुंग इन्ना ड्रोन कैमरा की मतेंगना येंगबदा कुकी सिंगना सारिबा बंकर सिंग अदुगी मनाक्ता सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी मयाम अमा खामदुना लैबसु उबा फंगे। मतम सांगना 𝐂𝐿 मैतै अमत चंगबा यादबना कुकी सिंगना करी तौरी हाइबा अमत खंगबा ngamdana लैरकलिबने अदुबो कुकी सिंगनादि अवांगबदगी मैतै सिंगना तौबा सिंग अयाम्बदि खंगली उरे। हौजिक बंकर मसिंग यामना सारिबा मफम सिंग असे ममांगदा लान कन्ना काबनखिबा मफम ngakतने अमरोमदा लौरोक पंथासिदा नोंमै बोम कापतुना मैतैदा लान दाबदा हालेंग लैतबा खुलाई पाइब ꯆꯤꯟꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯣ टेररिस्ट सिंगना लान की बंकर मयाम अमा साधुना अमदे ट्रेन सांगना तौदुना थमलिबा अस्ति लंजिंग मानबी रिजर्व फॉरेस्टनी सुनु सिफाई अमदे फुबला मनिंगदा नुतीगी जेसीबी ngangbagi makholi taba aduga thabak tawbana umang oibana chingkhadagi lapna ubadi ngamdaba loinana sangduna yengadabasu central security force singna high canal gi mathakta maitei amata kaba yahandaba asina kuki khulai paiba singna lainungda trains tawba amadi bunker saba asi khangbang ngamkhidabani। हौजिक ꯆꯤꯟꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯣ नार्को टेररिस्ट सिंगना तौरिबा अरोन बलालोंग असि लैंगाकना खुदकता अकनबा मिनिंग चंगदुना अवांगबा थाकता सिक्योरिटी एडवाइजर यावना खनरगा लैनुंगदा तौरिबा टनल सिंग अमदि बंकर सिंग असि अथुबा मतमदा लौथोक हौबा चुंगबनी हाइना मैकै कयादगी हाइनरकले। ngarang Imphal East District की सगोलमांग पुलिस स्टेशन कोनबा वाकन शांतिपुर अमदे खामेलो की मफम सिंगदा जॉइंट ऑपरेशन चथबदा यामलबा खुसु खुलाई सिंग फारे हाइरे। ngarang की ऑपरेशन अदु Imphal East कमांडो अमसुंग सगोलमांग पुलिस स्टेशन की कंबाइन टीम अमना 2 गारखा रेजिमेंट का लोइनना इम्फाल ईस्ट की एडिशनल एसपी ऑपरेशन 𝐂𝐸𝐻 हेरोजित सिंह लुचिंगदुना अमदे एसपी इम्फाल ईस्ट डॉक्टर एस इबोमचा की मिरेंग मखादा नुमित युंगबा पुंग 12 दगी हौदुना नुंगथल पुंग 3 फौबा वाकन शांतिपुर अमसुंग खामेलो की मफम सिंगदा ऑपरेशन चथबदा यामलबा खुसु खुलाई सिंग फगटपा ngamkhibani हाइरे। फगटलबा पोलम सिंग अदुदि AK-47 अमसुंग AK-56 अहुम 51 mm मोटार अमा .303 राइफल अहुम कार्बाइन मशीन गन अहुम 9 mm पिस्तौल अहुम लोकल मेड रिवॉल्वर अमा MP5 अमा 7.62 mm गे SLR नोंमै तरेट लेथोट लॉन्चर अमा सेमदोकलबा UBGL अमा मसाना साजबा रॉकेट लॉन्चर अनि मसाना साजबा राइफल अमा मसाना साजबा नोंमै निपान इंसास राइफल की काप यारिबा मरु 510 कोल मैचिन की मरु 19 7.62 mm कापथोख्रबा केस 94 हैंड ग्रेनेड 39 तरा ट्रियल बोर कार्टूस 39 IST कार्ड 50 आर्मिंग रिंग 2 इंच मोटा कैप अहुम 3 इंच मोटा बॉम ISE अनि 2 इंच मोटा ILL तरुक 2 इंच मोटा स्मोक अमा हैंड ग्रेनेड 23 सेकेंड 7 दा पोखाइबा डिटोनेटर 19 सेकेंड 3 दा पोखाइबा डिटोनेटर अनि 2 इंच मोटा बोर अहुम ट्यूब लॉन्चिंग राइफल ग्रेनेड अहुम डिटोनेटर अहुम 7.62 mm ट्रेसर अनि 7.62 mm बेंडोलियर 113
.303 राइफल की मारू कुंछा मंगा लोकल मेड पिस्तौल मारू कुन 9mm पिस्तौल कुंछा निपान 7.62mm SLR अमा 2 इंच मोटा बॉम निफु मरी ट्यूब लॉन्चिंग हुबुतरा तरेट AK-47 मैगजीन अहुम LR कंटेनर अमा 9mm CMG मैगजीन मरी साइड माउंटिंग ब्रैकेट अमा इंसस राइफल मैगजीन तरुक SLR मैगजीन तरुक .303 राइफल मैगजीन अनि हेलमेट अहुम बुलेट प्रूफ जैकेट प्लेट तरा निथोय बुलेट प्रूफ बेस तरुक वाकी टोकी सेट अनि ब्लैक बेल अनि खाकी फुरिट अनि फायर क्रैकर मंगानी हाइरे चाइल्ड हेल्थ डिवीजन अमदे नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर न सिंदुना चाही अमगी मनुंगदा तांकक अनि थोकन खाइदोक्तुना पांगथोकपा नेशनल डी-वार्मिंग डे गी थौरम ngase डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIPR दा चाही अमदगिना चाही 18 फोगी मनुंगदा लैबा अंगांग सिंगदे हिदाक पिजदुना हौदोखरे ngasi haudokheba national de-warming day gi thoram aduda health and family welfare minister Dr. Sapam Ranjan, health and family welfare commissioner Pradeep Kumar Jha, health services Manipur gi director Dr. 𝐂𝐲𝐸𝐬 Sasi Kumar Mangang amade state mission director Dr. Somorjit Ningom na mathang sitna chief guest president amade guest of honor oina sarugya थौरम अदुगा मरी लेनना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर सापम रंजन हाई चाही अमदगिना चाही 18 फोबगी मनुंगदा लैबा अंगांग चामगी मनुंगदा अंगांग 10 दि तिल लैबगी लैना नाब थेंगनै लैना असि थिंगनबा होदबदा ममा मपा सिंगी अचौबा थौदांग लै अंगांग सिंगना सानबा मतमदा चप्पल तोंगदना सानबा अमदि चरम थगलम दाइदा खुद सा निंगथीना हामदोक्तबा असिना लैना असि नारकपगी अचौबा लंबी अमा ओहले ngasi phong liba poster asi manipur gi 𝐂𝐲𝐸𝐬 sinba thungna yanthokduna miyam da leina asigi maramda mamutta na khanghan ba mathau tai haina su ranjana phongdokhi SNO amana tawgi ba thabak ne and the problems that we face, the particular SNO faced duga sigi apaina target maga kayam yogi have do let's start making a dossier duga at the end of that year whether we decided on the financial year or the calendar year though it's a hidugi local lakpura debriefing among the winaraga then akoina soiba akoina tawna mudaba akoina target to the yobunga mudu so that next year improvement lainaba because subsequently see departments the whoever comes adum see adum active in later be other department in my khangire and let's start preparing that isagi chathriba programs to be mayam to book kano online semaga we will be having a debriefing because debriefing is apna kanaga dawsi next year is that we am the kanaba and that's all kanaba the mistakes that we make this year apna tahub the thaba tawragadi kanaga ni khanba adoragadi na sig planning is that we am nuaina tawbunam gani paugi marak thatna bre amatang lominasi Langston Biraksi, JR Institute of Medical Sciences, Hata Telepathy Road, Imphal East, Paramedical Course Sing Tambaki Khudong Jaba Pizari, Manipur International University Imakada, BSc MLT, RIT, OTT, Diploma MLT, OTT, RIT ki course Sing ki admission Hausare, Pizari ba Khudong Jaba Singdi, Scholarship ki Khudong Jaba Su Pizari, Lower Income Amadi Orphan Singi Akanaba Khudong Jaba Sing Su Pizari. तंबा लोरबा मतुंगदा 100% जॉब प्लेसमेंट लेगनी कॉलेज असकी कैंपस मनुंगदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमा लेजरी मपुंग फाना निंगथिना क्लिनिकल ट्रेनिंग तोबकी फैसिलिटी लेरे एक्सपीरियंस लेरबा क्वालिफाइड ओरबा फैकल्टी खकना ताकनी हॉस्टल अमदी लाइब्रेरी की खुदोंग चाबसु पिजरी अकुपा मरोल की दमक मखादा पिजरी बा कांटेक्ट नंबर असिदा कॉल तोबिराउ JR Institute of Medical Sciences Hata Telepathy Road Imphal East
40 years of trusted diagnostic service. Babina Diagnostics. Diabetes ka loina na hinglibusing tha amagi manungda fahanba ngamle. Khong hamba nungai tabasu numit manga nigi manungda fahanba ngamle. Piles haibadi nungsang nabasu chama da chama fahanba ngamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oina lehenba ngamle. BP wangbasu tha amagi manungda normal da lehenba ngamle. Pumnamak natural oiba anauba hidak makal singna laying jabani. Haksang da sokadaba side effect amata leite. Makatana hidak chabagi mathausu tararoi. Ako pamorol gidamak na simang lengsin birau Diabetes Hospital, Jennings Road near Punjab National Bank, Porompat. Break ki matung na taram na okjari makhataba pau pizari. District Health Society Thobal na sinduna district asigi oina su National Deworming Day gi thorang masidagi Thobal athokpam da leiba athokpam Junior High School da haudoktuna chahi amadagi 18 phawagi angang singbo telgi hidak pijaba hokre. Thoram aduda District Health Society Thobal gi chairman su oiriba Deputy Commissioner Thobal A Subas CMO Thobal Dr. Y Nokul amadi school asigi head mistress athokpam Romana athoiba mithung sing oina sarugyake school asigi pikliba mahairoi singbu tin leitanaba hidak pizaba haudokladuna DC Thobal A Subas na hai district asida su ahanba phase ki oina deworming thoram asi Chadkiba January thada pangthokre ani suba phase ki oina ngasi degi haudokpane angang sini hidak asi chabada akiba phawgunu masi makhoi gi masada tin na chingba lairamba thoklabade maduda phahannaba amade angang singbu masa mau fana thamba ngamnaba Government of India na akhanana paikhalakpa thorang amane maram asina angang singna taru tanana leinanaba maru oina Saba thakpa tauram daida khud sengna hamdok laga chabagi hainabi leigadabani haina angang singda pautak pekhe khud amotpa dagi kai kuma charo dagi isa manungda changiba karigumba tin leramagadi madugi tin do manghan nabagi damakta government na silakpa damba program ni National Deworming Day aduna madu thoktanaba khud sa sengna hamdokpa koi school na su program ni dai ne koi hand wash ki noi training karogani khud kamai hamgani isam na yate ko Malem gi oina aing asa gi khal kairaktuna ahongba kaya lakpaga mari leinana Manipur da su tha taruk ingba tha taruk saba leiramba ngasidi oidre sahi khuding gi September thadagi ingba hobadu chahi sigi oina di ingkhidre adubo ngasi ngarang di Bisnupur district ta khara ingba hobaga loinana laichil thaba hore lambi da gari thobada light thanduna thonare ngasi ayukti tidim lambi da ayukta gari thobada laichil kungna thabana maram oiduna apan bakhara oike gari sing folk light thanduna tapna thonake lablingai dagi hon khongduna gari thonaba uke Aroibada maru oiba pa umuhana pizare Bisnupur district ke Fubala Maning Sunu Sifai Mana ki Lamjing Manbi Reserve Forest ta 𝐁𝐫𝐸 terrorist singna train sangna tawduna amade bunker kaya saduna lanban semduna laikre Imphal East District Police na tongan mamafam singdagi yamlaba nongmai maru bom atei kusu khulai sing bullet proof vest khaki furit na chingba polam kaya phagatkhre Hauziki di matang asida North East window na pizaba paw loisinjare ahen ba paw gidamak nungthel pung mari gi paw mineng tabiyo